بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تماشاوان هیجا شوا بخیر. نیرینا راست دست پیکر هفتیک دسرش برنامه دچو ام دی سب هفدو رنه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تماشاوان هیجا شوا بخیر. مثلا ایریشا رجماسیونیست لسر غازه نه غازه تنه سر تمام اردوخا فلسطین کو جسدی نوت زیده ترش اردا فلسطین دبن اشغالا رجماسیونیستایه. ایرو 46 روزه و ایریشا خوی هوانه دومینه رجماسیونیست سبه ساعت ده دا پیواجوی که نودست بید که لورا پشتی اوقا رزیل بو و هویتیا خو نشانی دنیای دا و دبجای دجی با آوایی کی آشکره مرد کاره بیجه کو لشکری خو به تانک و توپ خو به تمام هیزا خو کتا غازه لبلی دوی درجی دیسا به آلیکاریا خدا تمام هیزاوان وی درش بن پی بو و برخودیر فلسطین وان دیسا دوی در درجی رزیل کرش مجبوری آگربستی من سوی ساعت ده دوی دست پی بکه. امی چار عالی سر و مجاری خبر بدون تماشاوان هیجا استودیو میوانی ما سیف الدین آرمان نیکولینر و خیراتن سرچواراتن سرچوار خودش راضی بی نویسکار و لیکولینر نورالدین قوسری اونجا خیراتن خیرات خودش راضی به ام 46 روزه کو هویتیا رجماسیونیست ددومه براستی هفته جوتمه پشتی برخودانا فلسطین دنیای لسیونیستا وها تنکر یعنی با آوایی که به اپراسیونه که سورپریز مرد کاره بیجه و وان هفدو شاش کرد تمام هیزاوان جه هفدو فلشاند پشتی ویش 46 روز بین آفبر و آلیکاریا امریکا و هناك دولتين أوروبي إيريشي خد دومينة جبركو السبي وبيواجهوا كان نو دست بي بك أم فيتشلو شش روجي هناك كورتايد سري خبر بدن ده الشيء وده شما كيك سيف الدين تشلو شش روج بوات شدا زاني شدا هينكرن عول رحمة خدي لسر شهيدي إسلام وقرآني خاصة لسر شهيدي غزة وقلي فلسطين بي أم عفاخوش ربي عالم يتخوازن لورا مسلمان باللسان قرآن كريم بري هفن بآية الصابتة أما مالسف شرط الشروطي حتى في دماغو هاتيا هنك إنساني أم استثناء دكن وكيدي إيجو حتى نهال سر عرضا مسلمان إدارة كرنا مفهوم كر دوی دمیدا جو حاضری کا مسلمان الهم بر و سیونیستا تنه يعني اف دركت حوله ياد دوا حتى في دماغو امتى دجيكل تمامي همن دنيا خصوصا لدولتي اوروبا ام ملتي يهودي سيونيست بمظلومتي دانا ناس کرن ببي كسي دانا ناس کرن گو د تاریخ ده دبي قراوه اني ناس کرن ببي ناوي مظلومتي ده مالسف يعني او رواي الشيطاني او ظلم او وندا کرن وبفي شكلي يعني نگو ملت مسلمان ملت تمام جهان رازاند بفي طوفان اقصى بسايا و مسلمان و مجاهد گو سايا و هندك فقط جهد و غيرته و نكيز زيده بياردما رب العالمين او رويا دركت حولي و اف سروك و ريزان گو لسر دنياي ايرو به سياست دمشين انسان ادارت كن او روي واي ايگو جبو مادياتا خو ايگو جبو قولتغي خو مسلمان غير مسلمان او فروتي او ايگو يعني
بناوی خو بدوی خو گو خوش ملتی خود حسباندن اما maalesef ام دميزين جملات نذيرة شغلين او روادر كتحولي ام دولة المسلمان گو بزنگيني خو يا سر عرضي يا بن عرضي گو اوقا امكاني وانا كي هنا گو ايرو قدحك برداقك اف يعني عاجزن گو بدن خلق فلسطيني اف نواقع امكانه دا اف امكانسزيه هنا در كتحولي گو اب کورتیتی بیشن اف جنگ و اف جهدا گووا مسلمانه دست بکر روی انسانا و روی دجمن انسانیت درکت حالی اف یک یا دیجی که گو ملت مسلمان لکوجان اخدار دنیای به گوشوی دمی پیدا گرک فهم بکه گل هم بر و ظلما و جهوا و سیونیستا ند امنیتی ده نمالی و نجانی و نواری و لورا انسانی که فلسطینلی ایرو گود بیشن اوروپا ده انسان مرکز چیا مرکز حق و حقوق انسانیتیا گود بیشن مرکز دموکراسیه گود بیشن مرکز مدنیتی او مدنیتا گو میمسزا لویدر انسانی که فلسطینی گو دیاوی باوی بریوی خواهوی شهید دبید بن و بمبابدوی آگری داد شوته در دکویت خوازه گو ویناکه سرمجار بکی maalesef ویدگرن بلرن يعني لفرنسا مزين الانجلترا مزين الالمانيا مزين الدنمارك هولندا بلجيكا كوجان دولتي غويرو نافو دنگي و بناوي انسانيت درخصنا وشاني مكنا وهيجي هنك دناف مدى واشخرا قبلت بينن خلبر وعطوين هيجي كي جو هنك كلوجي هندنا مدى ايرو او انسان مظلوم نكان وادا دهي دنگي وادر كبي ابناب مدان فهمي ورحمه خدلي به شهید سید قطب اشتغالی کوینا کرد بله زحف مهمه دبی هونزان نکن گو اف دولت عربا گو جا امریکا و جا اوروپا واقع سلاحا واقع چکا دستینن گوش بو محافظه ویا اف نه جبو گشتنا ویا ایرو مثلا او درکت حوله جوی دمی پیوا مسلمان و دولت مسلمانه سروک مسلمانه گرکا حاضری که خوب کن لورا ایرو اف سیونیست و سیونیزم برای خوب ده کیان عرضه مسلمانه و دما هدا ت دولت دنیای لسر وانکی ناخیدن و پیشیا وانکی ناکرن و مسلمانه و عرضی محافظه ناکن یعنی چکی خطوان دناجیره بله جبرولو يعني ما تشتيقوا ما دفعمه دنيا يعني هجية دنيا هلوشية دنيا لبيجين جكت إيرو راستو درستي ظلمو طاريتي حقو بحقي أفتفت تركتنا حوله إنسانية جوه دم پیدا گرکا پیلان و پروژه خو نو دینه. بله. كيك نور الدين ون في تشلوش روجي تشوا تعريف تكن لورا كيك سيف الدين جيجو اف هناك مسألة عشكرة نشاني مدى و اناليستو هناك سبوري في مسألة دما خبر ددن يعني او تخطيكو او قانون و نظام حربي جي هناك جهاف جوهرن يعني ام بیشن نکوش بو اموان بچوک دوینن شخوا برخدانا فلسطین ام دزانن پر خورته یعنی دماکو لراسته تشتکی تنه بوجی مبعثا حماسه دکر مبعثا جهادا اسلامی دکر کو چخا خورتن چخا ایمان وان قوته چخا جسارت وان پره چخا قهرمانن يعني بلكي بالا ملتي ندقشاند لفرادا جارك يدن خويا كركو يعني بإمكاني پر هندك كو در دولوان هاتيه گرتن
تبیوان امکان هندک جی ایرو لهمبر نه لهمبر سیونیزمی تنی لهمبر امریکا لهمبر آلمانیا لهمبر فرانسا تبی وان هیزا خکرنه یک اری بلکی راست خیر امریکا و ایدن لشکری وان تنبلوره لی سلاحی وان جه نلوره پری وان جه نلوره سیاست وان جه نلوره بروکراسی وان جه نلوره تمامی دور دانه لی بله کتن تف بن پیبون آنها بنی پی حماسی دانه یعنی ام ویا باش خوینن لگور و اف بیواجو جبو پیش روزی چه ده برچاویمه بله الحمدلله وری دبن پی مسلمان آدانه دبن پی مجاهده فلسطینی دی سیستم و پرگالاس دنیای و ایروهی و بتوی هز و قوتا خو بتوی وحشتا خو بتوی و عقلی خوی گود خصن حماس شریطه غازه گشی در خنوی درا پاقش بکن و جنوب ده هم نکبک نو بخلق فلسطینی چه بکن وان یک جاری به هیوی بکن جبر وینات خواستن گوان جبور خوشک درخینن و جبونا گو راحت ببین ایدی جوان رو پیشیا گو دست به مصری بکن پیشیا گو دست به آلیه لبنانی بکن وانا هبو یعنی هگر وانا کاری بانا وان داخوازی خواب جهبانیانا که الحمدلله تو داخواز اکوانج که هدف اکوانج که آرمانج اکوانج که به جه نهات اوه هانی گرک ام بجمیرن چه دخواستن چه بکن دخواستن غازه ج مسلمانا پاقش بکن ج خلقه فلسطین پاقش بکن دور دست به شریعه بات شریعه جیر بیجنی دست به ادرا بکن شخوه ادرا بچوک کرنه لقمه بچوک پر راحت بجوان سهل بگو پشتی غازه و ادرا هانی که پاقش بکن ج عربا یعنی ج مسلمانا و دور هدف و آرمان جوانی دنی حزب الله لبناني وينا هانج كي باقش بكن جويد راني والبير تيكفن مصري تيكفن ايراني تيكفن سوري تركي او عرض الموعود لجور بهشياوان لجوروان جوتريوان عرض موعود وهدي بدس خصنا شخا آستنگاواني هري مزن غزه بو حماس وحوالي خابون يعني مجاهده غزه دمانه لی الحمدلله وانا هیچن او شاش کرن کی نهشن گو تو هدف و آرمان جوان بجیبین دوگامی مثلا وقتا گو دست بحربه کرن شخد دست بيكير بون برجي هدي أو دكوشتن والجور هناك استخبارات جوش حماس دور هاتن بالتحقيق تقول كان روجدني وإسرائيل لغزاخستان يعني في بلانا خو جو آنها بتوی هوانی خو بتوی قوتا امریکا و اروپا وانا گشاوتی کتانای و وینا بکرانا حماسه چکیر مسلمانی مجاهده و درهانی اویا به پیش کشاندن يعني نهشن جو او هدف و آرمانجه خو پیک بینن دربا پیشی او لوان خینن وان دربا پیشی لوان خست لجهویا خست اجبر به که حقیقتا ما فهم كل استخبارات مسلمان حقيقة خوش دجيه خباتوان دجيه دنه قروشك آري كاريا جوجوان داره دجيه ويد تيسرف كرن لو ربونا شرف وعزتا أمتا إسلامي تفد محافظة كرن بين باراخا برنهاب تشلوشش رجا وقتا جو طوفان النه دست بيكر رجع أول أمريكا تفي قوتي خوي مزن بري بحري تاريخ هر شيء خوشوان جي إسرائيل جي إسرائيل بيحتر أمريكا كتلاشك وترسك مزن شما دورة أمريكا إيرو نا أمريكا بتاني أمريكا باترون وخديه كبرو استكبار وفلاهي دنيا يجشي وانا قشا تمثيل لك يعني سيستم الدنيا يجشي إن هاد دستي أو تمثيل لك أو خو حامیه اسرائیل دبینه دبیجی که هشکریه نتشکی بدزی اسرائیل که بوی حمایه هانه جسارت قل کی مزن دستینه و هجومی سر حمو کسات شخور دگو امی غازی تمامی پاقش بکن و دور میوان هدف هدنه ایدی کسک و بحثا حماسه نیکرن غازی ده الحمدلله تولید نره ایرو مجبور بون هنگی انسانی وان دهات کشتن تانکی وان دهاتن تقاندن هر تانکاکجی به گلاکی به تنی
دقل لبرا تانقه که نداره حتی الگور قرمای بیلگیا جنرالی تقاوید بود بگلات تنه ام شاهد بون دو حب تانق به هفدور تقادر لورا لشکریا إسرائيل جهوية دو تنقاو روتيني جم هفدود ساكنيني د عسكرية د فينا قاعدة وقرالة عسكرية د فينا قد خي يعني كرك دوري هفدو ساكن جبونا جو تشيك نبن لجيه كيجي نهدي لهفدو كومبو بون وسروان دا روكيت كي بومبا كي داخستن ويش أخجي سبوري في مسألة دان خويا داخوياني كرينكو کاری لشکری اسرائیل لشکری جهویه چخاج عالیه لشکری و جی پروردگی آن ضعیفه بیاد نشاندن گرش هفدو دور بونه غیری ضعیف بونه پروردگی هنگی ده ترسن جترسا شخوا و تثبیت قرآنی خود تعالی ج مسلمانات بجد و وانا نکار بور حربی بکن آنجا دپاش سوراد یا جود تیارات یا جد نریت هم قادر يعني شافدون نكارم يك بيك نكارم در كفن همبري دجمني خوبوان رشر برخوادن ماسي دشن خيلكا تانقي و روكيتا خو بجي دكنو فتكشني يعني ابيا جدا يا كريم كو دهندور دانا لي نكارم الحمد لله يعني خد تعالى حقيقة زافرك مزن نصيبي وانكر دجمني وان حقيقة بن بيكر پریشان کرد مجبور بوده دگوتن ام اصلا وقت آن هنگو قرتک آفته کفور نه هنگو بدونک مازوت ته کفور لیتراک مازوت ته کفور درهانه ام نه هنگو اصلا خوارن ته کفور درهانه ام گشی پاکش بکن ل الحمدلله تو هدف و آرمانجی خب جهنانین قبول کردن گوی ایدی روزه هفت هشت هفت تانکری مزن سوتمنی یاقتوی ته کفیه و حتی دو سیست نوین آوردوی آریکاریا حوجية إنسانة وتكوينه وهو لهمبري دحب أسيرة دوما أسيرة خوش خد درخن بقرن بحثا قول لهفبوني وتعقاسي يعني بهفدور بدون جهرتن أو تايوي برد أسيرة أو شيء أسيرة يبرن بحثا فينا نترن دوما بيا قبل لكن أمي تكهم غازة أمي بريشان بكن أمي وان أسيرة خوشتنا لا درخينن بين دين مالوان بفيش شكلي فورتي خلدان لا الحمد لله وانا نبون أفياتش جمر بدست مخست ويا نشاني ماذا كي حماس وحركة فلسطين مجاهدة فلسطين تبي إنسانية جارك دنيا خلاص كرن فرصتك درفتك آنين پیشکشی انسانیت توا کرن گو اف جوهیه هانه هگر بسر کهون هگر حماس که در باس بکن بسر کهون ويش إنسانية تبعره ببن مسألة قلكي مزن. بله. نج مسلمانات تنير ويش خم مسلمانات بدن برخوك حماسي چا پرچقان چا بنا خراكن هر درواري خراب كرانا بيشتي وي بهاتا دورا بهاتا في الله هشكي إنسانية بالتمامي لتعلقات خطر قلكي مزن ديراج بومبا باران ديراج بومبا باران كرن في حربا جهويا ريشيوان لسر بنايا أو لسر زاروكا أو لسر بيركا ويا بتفي خلق إنساني جهاني قشيف دافهم كرن ويا حقيقة جهو جي إنسانية تعلقات قلك مزن سيونيزم تعلقات مزن نج مسلمانات نج أمتي تنر هري آن هاد حربا فلسطين وحماس وجهوياي نا فلسطين تافيجكي لو رد بيجي تمثيل كاري فلسطين محمود عباس جكي غلام يوانه يعني كي يعني إذا كس شو باوري أخو محمود عباس شناينه إيكو حتى بقى ومعرف ده حسباندن ودقوتن جعلي فرميدة أو تمثيل كاري فلسطيني يرو أوجي بيا قبول تكون محمود عباس نا خلام استيوان الشاكيدين هذا تني بنا رويت بيشرو جدو ديسا محمود عباس ديسا بوياغ بكن ودرخين بيش وبي برا تمثيل كار أف أمي فينار ببايفين أمي فينار صلحي بكن أمي فينار فلان لو رأيك بني نابي في حرب نشان دا کو حماس چخا مشروعیه چخا فلسطینیه چخا خودیه و عدوه لسروی آخر چخا دل بکله و اب مد باش دانشان دن مزانه بود دنیا گیش دنیا گیش دانشان حتی ایرو هناك تمثيل كاري الفتيحي هاتن
بسرکی حماسی پیوین کرن هفدیتن کرن شبونا سروان مثلا پیامی چا آریکاری جخلقی خراب کن لورا حرب بتا حماس غزه دبو اما حربك بيدنگ گوهای کسی که جیتونم که لشریعه جی دبو 220 انسان جوان هاتن شهید کرن و 3000 انسان جوان هاتن اسیر کرن به چند هزارش که هاتن بریندار و جهتوان خرا کرن یعنی سر عرض بن اردوان جی که خرا کرن حربك لور جی که هی یعنی اما جوانا گو حماس لور نزیده ای دبن دسته فتیح دی فتیح لهمبری لشکری جهویات شکیناکه. بله. ایرو آستاو کام هاتنه مثلا آگربستی مگابه کدن خبر بدن لی کیکنونتین وها بحث کر هات وی آستی براستی بودناوی حماس روجا حول دا گرکو شرط مرجم بین الجی اسیر دسته مده امیوان سرویس بردن و جبو آگربستی کیجی دریمه و کریه و یا دوگوت شو لی اسرائیل قطعی و یا رد کر آگربستیات شه امی حماسی بخدینن دیجار کردن کس بحث حماسی و نکه قجمره بحث آگربستی نکن و هاد دابر خو لی ایرو هم دزانم کو هاتیه شرط و مرجع حماسی قبول کریه و یا خویاد که که سیف الدین ام هنکی سازی بین الملل جی خبر بدن یکو قاشو سرش حقوما في انسانا سر سكنة حربي وشر هناك امكان دستيوان ده هني يعني جي امكان مي شوا بيجن او تمثيل كاري في تشتينه مثلا يكيتيا ملتا هر رو هجمارا فرمی آشکار دکر ایرو 10,000 انسان هاتن کشتن سبب بود 1300 او خزارok هاتن کشتن او خجامی هاتن خرا کرن 83 جامی 44,000 آواهی خرابون سه کلیسه دیر خرابون و 14,128 انسان هاتن قتل کردن 6,800 جی هندابوینه یعنی وانات وان رقم وان هجمار آشکاره دکن وکی که وظیفه وان اف به رودنین ماکینه دادن پیش خو و خبر دادن سروی امنه که خبر دادن شو yani yekitiya milleta dama Bosna'yı da. بله. وقتی گو Bosna که مسلمان خصنا معاصره ولوی دیجی هنگی گل بالان به عسکری دانمارکا هولندا لوی دمه یعنی جبو خاطره گو و مسلمانا و پیرکا و زاروکا محافظه بکن سلاحی وهبون تانگری وهبون یعنی الگر گورا حربه حاضری کربون و maalesef دوی دمیدجی که داری چاوی وانا که لبوسنای دی ساقرا مسلمان یعنی وقتی گو اشتغالی تسر مسلمان ناوی اسلام مسلمانت کوی حوله maalesef yani yekitiya milleta ya mafi mrovana اشتر بیجم mafi زاروکانا ای پیرکانا اف سازی دنیای گو ناو دنگی وهنا بلکه دمکی به اشتغالی که خو به بیلدری که خو دولت سکناندن ایرو هم دمیزنن گو مسئله تسر اسلام مسلمانا و مظلومیت مسلمانا maalesef سکوت کن سکنن وکا وکرم کریا وکا سپیکری ماچا سپوره گو رقم دشمیرن نوا دشمیرن وکی دی تأثیره وانکی خیاناکی لبوسنایجی که اف قتلیام کرن دیسانه که واسر پیغدار دیسانجی که مسلمان قتل کرن قرا مسلمانانین و ایروجی که تشتکی غریبه سازیه یکیتیا ملتا یعنی ایگو لفلسطین فعالیت دکن سازیه وابون بادکن علمانه وابون بادکن دکتوره وابون بادکن یعنی او انسان گوجوی هاوی دوری دنیای بلکی هاتنا جبو انسانیت جبو گو وجدان خودی خو وجدانن هاتنا لود خدمته که جوا انسان فقیر و مظلوم رات کن maalesef او انسان تن کشتن کیتیا ملتا الواجی نابه خودی یعنی
حتی از تشتکی وینا بیجم سکرتر واناکی اشتغلی گو اسرائیل لگورا ما زیده لنگی خطابیجه یعنی حق و حقوقی حربت پرچقینه انسانات پرچقینه لگورا ما یعنی ویستن ریوت که الودره نتانیاهو حالو جواب دای گو او اشتغالیت بیجه تخطات که حقیقت او اشتغالی تنیا و پایرجی افشتغالی جی گود دنیای دا یعنی لشکر وکر لشکری ما یهودیا درست و عدالت و شفقت تنانا بأخلاق تنانا بأخلاق تنانا يعني للروي دنياي دميزيني للروي يكيتيا ملتات دميزيني و يعني حنكي خوب أكره جركا يعني مسلمانا هيج بوسنا يا عقل كرتبانا ج بوسنا يعني كي وقتي جو اف سيونيست كاتن عرضه فلسطيني بنن دوي دميدا و انساني گود ناف عرضه فلسطيني دا و جوا بزراعت دا مشغول من زراعت کرش خورا چند مال دگهان افدو هول که جی کی زراعت کن سلاح دانوانا که وانا که هنگ دست بقرا مسلمان انی هي جهنگ حتى ها اف يكيتيا ملتا يعني بيلشش ملتر تتشنكر مثال كدي بدن مثلا القرابغي يعني قزل كردستان ولاتي كردا إيرو الأذربيجان سه صالي دبن دستي أرمنيا دما چق حتى بالتربية واخراكر تربية مسلمان آخراكر جامي خاني تتش نشتن جبو خاطري جو جارك دين مسلمان نورن سر عرضه ويعرضه فنقرن يعني بيجن بولا بناوي مسلمان إسلامية قومه كي حالو تنبو وبشكل خراكر سه صالي اف يكيتيا ملتا بيلشش ملتا اف اوروبا يكيتيا اوروبا امريكا روسيا برنو اني بناني تشاره جير نديتا يعني تشاره جير نتن حتى نخواستن يعني عادة مسلمان قلت جبير بكن يعني بوسنا جبير بكن قراباغ جبير بكن فلسطين جبير بكن قتل عام برين جبير بكن ابناكي وكب يعني شيء نبون جبرولو يعني اف سازي سروي عرضه ام هالو بيجن يك او يعني افيغو بسرناوي حق وحقوق يعني بيركا قادن حقلاري ايغو دركتن او سازي جو بناوي حق مظلومه دنيا مظلوملاري يعني جو تحولي دنا او سازي در حق مثلا ما في مروفا انسان حقلاري وانا غير وانا كي مثلا يكيتيا مثلا اوروبا انسان حقلاري ما في اوروبا انسان اشتري بيجم وغير اف انسان سازيه جو بناوي سوسياليزم ناوي ديمقراطيه بناوي حق وحقوق جو حوله جو ام مجادله كيت كل هم بر ظلمه مالسف يك جواناكي يعني في سروكيتي در نكت ولفي مسألة فلسطيني وكا جاميرا اللي نبو خودي سكوت كرن صادجة هجمار دل هيت فلسطيني خودي جو رازي بي او سروكيات بيجي دبي ام نرقمن يعني فلسطيني نرقمن قوم بجمير انسانا مالسف او قراغو ألمانيا قد بيجن اليهودية آنينا يهودية أو قر إلو بدستي ألمانيا بدستي ألمان وفرنسا وإنجليز وأمريكا وخصوصا يعني السيونيستا المسلمين فلسطين كرن أما فاسا زيا دنجوانا در نكت حتى إيغو دنجي ودر كدجي كي محكوم كره يعني قلوبي سيبوري يكي سيبورجي در كد دقو ملت فلسطین مظلومه همان انlaşmayı çıkarın fesih kırın. Eki artist got film adleyze derket go amlat mazluma kravitenin avnake çıkarın anlaşmayı fesih kırın. Bakan İspanya derket go va Yahudiyet işte go majua kışandiya ilo baqat مسلمانه فلسطین جوادک شنن سوی قرمت کن قروانینا اوج گوره و آویتن انگلترا
yani çıkayeki poliseki go müdahaleyi ve gösteriya nekir ji görev yavet. Yani em dimeyizinin go mesele dve hak ve hukuki Müslümana az ve bejim cemiyeti akvam de harba cihani yekemîn de gol Avrupa saz kirin İngiltere, Fransa, İtalya ve Amerika gaya ve çibu go arda Osmanlı hevdu bahvekin. Ew cemiyeti akvam pişti go birinci yani harba cihaniye yekemîn go xelas bû û piştî ki harba cihaniye du dest pê kir ew fesih kirin ji be derê Birleşmiş Milletler Yekîtiya Milletê çêkirin göreva ve yani xizmeta goyê cemiyetê kir çit kir arda Müslümanan nav kafrev hevdû nav xwe de behve kir û dewleta Siyonîzmê sözü bana saz kirin û nas kirin û xistin pêsîra Müslümana ew göreva xwe hingê bi vêna kirin û îro jî ev sukût dike deynake yani Yekîtiya Milleta ne Yekîtiya Milletê Yekîtiya Siyonîzmê çêbû. Vê herbê bi rastî tiştekî wiha jî bi me danîşandan dema ku Müslüman dengê xwe bilind bikin û dengê xwe bikin yek yani zalim û kafir û cihûl hember wan ne tiştekî ne yani belkî ji rayedarên ku alema İslamê îro dibin em çi bêjin esareta wan dane yani lewra li Misrê ser dîwarê nivîsek wiha nivîsandibûn ey xelkê Filistîn li me biborînin wala em jî dibin îşxalê dane ew rayedar belkî hê nehatine xîretê lê milletê bi awayekî li hember vê zulmê dengê xwe bilind kir berdevkê Yahudiya cihûya Siyonîsta ê di nav me de ew jî demdem dixwazin Siyonîsta biparêzin û vê qetîama Siyonîsta bi milletê xeletî bidine fehm ya jî sûc davêjin ser xebahet davêjin ser Hemasê ser xelkê Filistînê çima wan jî wiha êrîşa kir wiha dixwazin hinek kêşê milletê li hev dûxin mesela Filistîn em tim vê dibêjin ji heftê cotmehê dest pê nekiriye heftê cotmehê me hûnîvekî berê bû yani beriya heftê cotmehê heftê û pênc sal heye yani heftê û pênc sal em xeber bidin serê heftê cotmehê pê de jî ew ji xwe encam derkeve rastî yani em hinekî beriya heftê cotmehê çend deqe xeber rastî ev felaketa li serê Müslümana te ve û xusûsan jî li serê Müslümanê li ser erda Filistîn dijîn felaket û nekbeya got bi serê wan dihatî ji xerabûna Osmanlî de heta berî xerabûna Osmanlî dest pê dikin yani ji dema got iktidara Osmanlî ket destê İttihad û Terakî ji wê çaxê de tam dest pê kir hatta sereke İttihad û Terakî di leşkeriyê de ser fermandarê ordu artêşa Osmanlî got li Filistîn û Yemen û Suudî bû ji wan bûn. Dema Abdülhamîd derdest dikin û ji wezîfê davêjin û ji cebha Filistîn jî vedikişin ji xwe. Her te ji wê derdest pê dike 1917 wan jê vedikişin bi şêwrekê jê vedikişin bi plan û projek wan heye ew plan û proje wan jî kê hişkereyî diyar vekirîkî bi İngilîzare rojê rojê axayê dunyayê serekê şer û tarîtiya dünyayê İngilîzin bi wan re li hev dikin yani dibêjat ji xwe em jî kê vê nadixwazin werin vê dirahanê ji we re em ê hêdî hêdî vekişin hûn ê jî hêdî hêdî pêş werin di vê navberê de xelq leşkerê Osmanlî Müslüman jî kê hêdî hêdî di wan herbanan de didin kuştin kêm dikin top û tenk û tecîzatê got di destê wan de jî kê wan ekişa her daîm dihêlin û vedikişin dihêlin û vedikişin dihêlin û vedikişin yani vana îro hişkere nayên gotin ama kes van tarîxçî dirov van xweşik vana dizanin û di hinek meselê xwe xusûsî de jî kê vana dibêjin tînin ziman heqîqet ev e nekba xelkê Filistîn ji wê çaxê dest pê kir lê piştî got İngilîza bi deklarasyona wezîrê xwe yê karê dervê Balfour
بمكتوباوي تشيكرن جوان رجوفاي خشمت لقرالية تا وقرالي وان يعني إنجلترا قرالي جسي دي دخوازقو والويد رهان السرعة فلسطين جوار دولتك تشبه أو هر شكل آريكارية بدوه أو جي كطرف داري بيناي بو فرماناوي دكلاراسيونا بالفور دويش جيره بو فرماناوي دي قتل عام جهويا بدست انجلترا يعني بقوة شكرية انجلترا لسر مسلمان فلسطين دست بيد که جوی چقدر حتانی 1448 جو ایدی خود دولت اولارق اعلان دکن و جی پیف دست بقتل عام بکن هرو گندکی هرو باجارکی هرو باجاروکی کم کش دکن يعني دور پیش دکن و گشا دکشن جبونا گو ترسا خواه ترسا جهویا بسر خلقی فلسطين تواخین ایگو کشتن zaten کشتن ایگو نه هاتون کشتن عینن تبتیغ جنگیز خان و هلاکو دکن يعني پیشی باجارکی دکرن و بشکل هری فجیع وان قشا شهید دکن دکشن خانیا قشا خرا دکن زراعتا وان حیوانی وان داهی قشا خشر جید کن خرا دکن داویجن و رکلام دکن نشان خلقی طبع ددن دبی بنرن ام هف قیسی غدارن بریگو ام بگین جمعون قشیا تسلیمون یا درکفن برافن آخیج مرفالکن işte nekbeya Filistin halkı Filistin جوی چاقید به وی شکلی بدسته جهوی ابشارونه بدسته شارونه بدسته وان سرکی وانی گوش هر یک سرکی چته یک تروری بون به وی شکلی جوی چاقید دست بیده که حتی نی دونما دوره گو حماس تاسیس کردن حماس به چه شکلی تاسیس کردن دنارو بریا گو مسلمان ایدی دست به حرکت که بکن دخل فلسطین داخل فلسطین ایده دولت دنیای گش و دولت عربای دورا ویجی که وقت مصری وقت لبنانی و وقت سوری خلق فلسطین ر چپگیری خلاصکر نشانی وانتدن وقت خلاصکرا و ببین چپگیر و خب چپگیر ابن اون الهبری دولت اسرائیل کارب مقاومت ابن کارب حق و معرفت جوان بسینن 20 سالگی که به وی شکلی خلق فلسطین و قوت فلسطین و خورت فلسطین روی شکلی قتل عام دکن غیرت دخینن و داویجن بر دسته لشکر سیونیستا براحتی و آنها دکوشن چپگیری پیشی گو خلق فلسطین نرگو به چپگیری اویش نامشیم هر در عدانش دسته آن تیستندن زاروکی آن تین کشتن انسانیان تلف دبن ایدی جهاندن إسلامي يعني دس بإسلامي كنقول مقاومتك جرك إسلامي هذا نا إسلامي به واي ماجيش جربان معارفات جو إيدي ماجيش جربان هر يك ترى دسر ماسيد بوان بس جهويار وبأوروبيار الهفدو دكن وخلقي ماجي كتير وشتن وهالروج كأردمتش تسندن وكسك ديجيناكي بيش تقول حركة إسلامية كتنا خلاص شیم بو نشو نمابو سمیت آوان و فداکاری آوان دیدن خلقی خلیه گرد جوی چاقید دست پیدا که و حماس درکت جی که دست مجادله کرد هنجی که قتل عام و نکبه خلقی فلسطین دوام دکر حتانی روژاگو حماس افساس کرن بيشتي يقول نهده صار خبتين وانتفاضه كل دس بانتفاضه كرن يعني برخدانه عمومي قلم بريكرن ايدي اسرائيل نرجو نما تشيد به مجبور بوش شريطه غازه جو غازه قسمه جو انهم جبر غازه شريطه جو قسمه عرض جو امان همان افانا حضور جمرناش امي وانا تاخذ فيدرهاني دور بيج بكن ديوار بكن وامي عباس وسامي ويش برا سكسوان برا بهفدو مشغول بن امجيكي ايدني عرض دني جوان بالسين هدي ويش أخرجك خلق لسين قتل عام الدرباسو دفعه 15 ساله پاشید 3 جاره 4 جاره حرب دورتا دولتا جهویا تروری ده و دورتا حماس ده يعني فلسطين غزه ده دست بگیر يعني هر سال و شخص بری جاینی لیناجکی هر رمضان سر رمضان دست بمباران سر غزه ذكرن حتى نجو رمضان خلص وحتى رجع عيد يجي ندش نجو مسلمانة كي خدي شعور مسلمانة كي جو رجع دقيق لميج دقيق عيد دقيق ندش نجو عيد كي بك ما فانا قش نفلا كتيسر خلقي أفانا هاني قش بون تجربة حركة حماس وإيوكي مجاهدة وكوي روكي سامي جهاد وسائره
ایدی کارا خو کردن حاضری خو کردن گو گرک ام دربا که وی شکلی لیخن کی ام کاربن جوینا خلاص بکن یعنی هر درهیم بهتر به قوت دبه و دنیاش که بدنگه تفل پشتاوینه نه او تنهی نه اسرائیل بتنهی امریکا الپشتاوی انگلترا الپشتاوی آلمانیا الپشتاوی فرانسه الپشتاوی ابانگی شوی ما بخون دوسته ما عرب برای ما عربش که یک بیک بوان ره الهفهاتن دکن دبن وکوان بوان دخابن قرامه وبي جبر بيكي لشاراكي نرين اف حيفلاندن وخلاصكن وخوا درخن ميدان بيفا ام هين هن اي قل دنياي وام جبيرا كرن اما قومك لفيدراهاني خلقك لفيدراهاني تي كوم كشكرن تي قتل عام كرن هاي وجهه جبيرا نكن فيهاني بو فينهاني حركتك بفي شكل حفتي جوت ما دست بيكرن يانا شخوا وانا ويجويا او انا غزه درخستانه اف بلانه وان شخوا هبون ودغوتنجي پارلمانتویا تروریستاده ندگوتن چما و آنها دست بکر هری اف پلانه ما هیگو ام عرض الموعود گشی بدست بخینن اما آنها قالوا هین وقتی و هاتو ناتو یعنی هین ما خلقه مسلمانی دوراوان و خلقه اروپا گش مدخور برن نبرن مشخور حاضر کردن گو ام وان گش خور بالشغلين بخبتين وان قتل عام بكن دورا خو قتل عام بكن هات في اسي نهات في اسي السرفي نهاني مجادله بهدور الكرن يعني اف رقم بريا حفت جوت ما هي يعني سريع 10,000 دا انسان آنها زندانی سیونیست دانه ابراگش بری و مثلا حفت جوت مهنی شهید هنه بری حفت جوت مهی اردو آخا فلسطین جسدی نوت وگاد بن پی اشغال دانه اوانات بری حفت جوت مهنی یعنی کس برا مسئلهش حفت جوت مهی پیدا دست بینه که راست یعنی حفت جوت مهی و مسئله نیت اوان خرابه نیت نان رجبر کو مجبور به شیاری چه یعنی انسان ظالم ایکو ام بیشن هی باش سروی مسئله نفکرینه میشیون هی باش زلال نبویه نیت که خراب نبوان را مرد وی بیجه جوان را یعنی هفته جوت مهی بتنی انجامه کی بو ایدی هات جی کی آسته کی و هایدی تخیه جی کی حماسه جی آماده کاری خود کری یعنی ایرو ام مینیمزه بکن بینن سر مالک خوشی یعنی قبل کو چند خاین مالم دور پیش بکن و نهیلن خوارن تکی و هندر نهیلن الکتریکا مرد هبه نهیل مرد داری در کوا جی کی دا مرد بتخه یعنی افجی مسئله که و هایه كيف دين ام قسمه كيجي بحثا ايريشا چتا تروریست یا بجایی بکن یعنی دمکی دریج براستی بمباران کر غازه مدگود ترسه تکوه دبجایی دا تکوه و هاجی درکت براستی شخور نیته که چوا کرن امی شخواته کبنی و امی حماسی چند ام بیشن لشکری وان مانه امی وانج در دست بکن غازه میتهم بن کنترلی و هاش خود فکرین استخباراتا وان دی سوا که هفته جوت مهی رازایی بو ایرو هم دنیرن دناو غازه دا ایریشیک و دبجایی داد به هزیده تر سری وان دیشینه اون چوا به مسئله خوینن بله يعني وقتی گویم بخوازن سیونیست ناس بکن گرکه بالنظره قرآن امرامزه خدای تعالی قرآن کریم دا شخصیت و گوتیا مثلا دبیجه کی آیت کریمه دبی هر یک جواد خوازه 1000 سالی عمر بکی يعني جمرنه والقاصد ترسن دجی کی دبیجه دبی حاشا يعني سر زمانه واد بيجي دبي دسته خودي قرتيا يعني حاشا خودي فقيرة أم زنجينا يعني والخاصي حج مالي دنيا يتكن دجي كده مثلا سبباكو دروجا سبت چونا نيچيرا ماسيا ومسخ بونا كونو قردة خاصين يعني دوی دا خدای تعالی دبي بفن ميمون وميمونه مسخ كري اجتماعكاريا و حجيكناوي دنياي مثال ده گوش سببه اجتماعكاريا او برنا هلاكي اجا خمس بريغو وكاغو ابراهيم گوت بريغو حركه اسلامي يعني بنظر اسلامي جمله فلسطين حركات بكي اف اخلاق و اف طبيعته جوا خلق فلسطين نظامي
پشتی گو اسلامی حرکت دست پیکر خماسی دست پیکر اف زاروکو گویرو دردکوین اف بمبا آگر بسر و دباره دردکوین بشید به حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولى و نعم النصير يعني اف زاروک دشاوطن دیو باوی و دچن خانی بسر و دوشن ام نابینن گو زاروک خورت حرمتك جبانه دردکوی گو در باویج خماسی حتی زاروک و روزی درکت تویتر درکت جبن انقاذی جبن هلوشانه خانی دردخن بمبی او کریا جعبه خوبت که به ما خماسه قزنج کر ما قزنج کر یعنی وید بیشه ابتدی فهمه گو اخلاق اسلامی دغازه در ونشتی الحمدلله جهوج برگو وی شکلی حیاته که دنیای خوازن وقتی گود بیت تنگایی بازن بنر وقتی گول بالاو به وقتی گول نو و حرکت دست پیکر پیشیج امریکا او قوت خونی گودشیاندن ویتنامه خصوصا قصابه انسان آون بایدن چو او تبریک کردن بدی گواه بشینی او اکیب شیاند یعنی یهودی نویری بون او خو اف چند سال به مسلمان را مجادله کن نویری بون پیش دهرن او خصنا پیش یعنی اصلا خلق امریکا ملت امریکا گوات شتات حسی یک جار یعنی فهمد که گوجبو سیونیست تن چت تد بنا قربان ایجاد وردا سبتن حقیق حلال ممكن قالكو ممكن به حماس توغای قسامي فيديو که نو پارو کرده تویتر دا سوسیال مدیا جواکی دا کو امکانی ما هبه مویج بینن سر اکرانن به جایی داد ناو کوچه غازه دا چتینن سری تانک و لشکری سیونیستا به ویدیویی که نو دیسا پارو کرده امکانی ما هبه ولی می رجی براویج بدن سر اکران بخیره بنارن یعنی اف مجادله صحیحه یعنی حربه ده اف مثال تاریخ اسلامی دشه یعنی بنر دونما سعد بن ابي وقاص حضرت عمر يعني دبي تشخاص جو عسكري وتشخاص ونحج شراب وشهوات والدنيا كن حياتكم مع عسكري هيا والقاسي جو حج مرنتك يعني عود ميزن فتح ايران ده فتح روما ده يعني اساس روما یا پرسا هكذا علیه چینه لهر دم مدميزن مسلمان و القرآن الكريم دجي دوجه دبه هنك قوم هندك توبلق قوم هندك زورا قالك برنا بياردما خودي يعني بوي ادب و تربيه اسلامي برنا بالرقم خدات بجد بيك ده صدي صد بازاريه اینجا منارن دناف و لشکری یهودیه دا آلمان هنا فرانسز هنا انگلیز هنا امریکالی هنا حتی جسوری هنک بناوی کردیتیه چونه بناوی کردیتیه چونه لورا او کسی گفت سوری دا سازی کریه حسابه هنکا حسابه خلصر واکریه گوشیان آذربایجانه جه گوشیان یعنی شان ارمنستانی جه ایجو شان اسرائیل جه یعنی اف سازیه گو امریکا و سیونیزم جبو دورا خو پاکش بکن امنیتا خو چیکن دناف عربا دا دناف ترکا دا دناف کردا دا گو دورا خو بخنا تامینات امنیتش خورا چیکن اف سازیه گو چیکرنا و اف گو ایرو دشتاغلن دبیجن به حماس ایریش کر بدوی یا نتانیاهو دشتاغلن حماس خراکر حماس زلامه و ابو حاشا زانی بو جو گو تمامی ل فلسطین دو و برد حماس لوکر اوی گو و کلامات بیجن و پروپاگاندای بیجن و الهمبر و بویکوت یعنی لوا زاروکی چن جوارد بیجن به زاروتین کشتن قهوه و نخون قولا و نخون لوا دخن و بردن و نکی او شخص و او رامان شخصی خودی خوی رامانی ایرو خدمت جوان آرد کن. işte ند lav leşkeri siyonista yani belki nav sivila da jike ego jwart xabetin hana و ev siyonist net goveri ser ya tali jike ev demir kubaş boçu çekiriyor
جبو خاطري جو نمرن تشكريا صبا بنرج اوكرانيا جو اوكرانيا داهي يهوديه تينن دخنا حربه الخارشي مسلمان حيو قاسيش مرني تقصن يكي وكا قاديروف دينها بروجا إزاحات كر جو هنك لفيد نافا روسيا تنجمارة دبيجن بهم تخوازن هرنا غزة جو مجوار دبيجن هرنا أوكرانيا لأوكرانيا غنيمت هنا سلاح هنا پره هنا يعني دنيا خوش هي الهي بيوا دبينا چنو يدي دبيم هرنا غزة شهيد ببن دبيم توصيات كن برانا چن غزة يعني داهي ناوا روسيا داهي ناوا اوكرانيا داهي في شكلي ايجو جبوا سيونيستار جبوات خبطن و في شريدا بالفيل هنا هاجبرلو يعني وقت ايجو مسألة وري سر جنگي سر جهادي دقات يعني بكن زاروكا كي فلسطيني وقتی كانت نواس سكاكي فلسطين ده دبي الله أكبر تهيت عسكري إسرائيل أوي بزرخة باز ده يعني حرب ده تاريخها دنيا ده مسلمانا هر دم قزج كريا ترك داهي بناوي إسلامي هاتنا حتى ويانا نگو بود پرسیاتنا ایرو مج لبنانی هیلا لبنانی خبره کی داخیانی کی ستند او جی چبو ده همولاتی دولت ترکی همولاتی ترکی لویدر به ایریشک رجماسیونیست شهید کتبون بلال öztürk و یعقوب اردال تبی ده همولاتی لبنانی احمد آواد و خالد میناوی حماسی جویا تایید کر دبرايمه كو جهد كرنا خو بگينن جبهه غازه يا جوي در هر تشتكي دستيوان بكن بو جهدي چون ولوي در جاديه هناك امبيجن تياري بي انسان دي سيونيست هاتنه شهيد كرن خدا رحمه خلوان بك خدا شهادتان قبول بك ان شاء الله كيك نورتين ماغو رجما سيونيست گاف پاش وکشاند آگربستی و سبه شبکه دست بکه شرط و مرزی آگربستی چنه جبو حماسه ام ویا وقت زافره کی تین زمان لورا تکلیف و تشتكو حماس يعني سر معسيتنا قبول كرن شخو حماس جورجا عولد بي ام تشتكي ناين سريفان اسيرا يعني معاملەیەکە نەخۆشوانە نایکردن ئێکۆ چەند هەوا بەردان و ئەختیار پیرەکی ئەختیار پشتی کوڤە دکشن سێ چارگار دوور دبن دیسا ڤەدگەرن لەشکری حەماسێرە تەشەکوری خۆیان پێشکەش دکن و دەستەی وان دگرن شەفقەت ددن نیشاندان ئەڤ ژی خۆیان دکە کو حەماس وێ معاملەی بۆ وان ڕاکردیە شخۆ لێ ji ber ku di sehayê jî rejima siyonîst kete tengasiyê û di nav xwe de jî gengeşiyeke mezin îro dikişîne Netanyahu ji aliyê xelkê xwe ve jî tê rexnekirin û li hember wî hinek serî hildidin teşma me xiste vî şerê bê aqil gav paş vekişand win sibê pêda pivêjeyeke çawa texmîn dikin çar ro hatiye daîm vê qewlî tiştî wê ewa bidome şertê şer wê çawa biguhere Rasil ser agrbestî piçekî me re ger bixwaz bisekinin yani pêşên bîn bala xwe bîn bîra xwe wexta gon cihûya terorîstê Netanyahu dewleta xwe herb elan kir li hemberî Hemasê Gazayê got em ê wana gişa ji gor derxîn hedefa me ev e em ê dunya wê êdî bibînin em çi dikin yani tiştekî rêmedan xerakirina xaniya û qetliama zarok û pîreka ev nîşanî medan ama wan digot em ê tiştekî were nîşanî dunyayê bidin ki wê her kes vêna bîn bîra xwe û carek tîne li hemberî cihûya li hemberî İsraîlya wê dengê xwe derine xwe piştgokê xwe bigire û hawarê tê keve huzûrê em ê felaketek bi vî şeklî mezin bînin serê wan wê ji dunyayê re bibe ibret Adu dad got em ê mesela Hemas jûr kes tamamîle derxîn û em ê lûr êdî qereqolê xwe têxînin ew li hiya wir güvenlika wir ew ê ji me bêsewal kirin êdî Hemas êdî İslamî Cihad êdî wesaîre Müslüman û silah çek û silah tiştê were û nêj bîra bikin tiştekî were wê tune bin
سیاد گو امی هرن وان اسیری می گو گرتن رواندن امی وانا شغل کا درخینن بینن تسلیم مالا عم بکن تشتک جناب یکی جوان جکی ام همبری بران هادن يعني محبوس اسيري مسلمان قد سي اسرائيل دان ام وانا جي بران هادن اما ودرا خراب كن بفي شكلي فورتي خا ذكرن وبفي شكلي تبي جابانا خا وجابانا جو امريكا بجميع قال كي مزن جوان راني بلكي جابانا امريكا جفالا كن اوانا قش بسروان باراندن بسر بتشكا غزه باراندن بيبرو كيجي خاني سر خاني نما حتى بومبای گو اردیجی که کویر دکن جوانا گو تونلی وانجی که او چیکه وانجی که خراب کن وانجی که کار آنین 3 متر اردی را دشن دبیجی 3 متر لی دره و بول چیک هات دیتن 3 متر 4 متر یعنی زیاده چیک تو نبود خانه حتی نه راست ویدیو کی اجی دیمنه کیش نشان ندانه ج تونلا چنجیا درکت او جی حماسلوی در هناك حتى خفت جوان تشيكن او كشاد ويدران وان ده وتقاندن الحمد لله الحمد لله تو هدف ارمانجي خو بدس نخسن شو دغو اغربسي بحثاو هيچ نكن تشكر جي اصلا شنا اميوان جتي وبرشي وك حاشا وك مشكا اميوان بكشن يعني دغو امينا بايدن دغو هي حماس نقد يعني جو اغربسي حماس لازم بقدر دغو فقيسي پس نه خود دان که غلامه وان بایدن و وان ایدنی جکی مثلا آلمانیا جکی و آنها چیزی شد گونا اگر بس انگلترا جکی دکود اگر بسی گرکین چه نبه اگر چه بی و حماس کار خود بکه او کار بکه یعنی و حاضرین خواندنی بکه و فرصتی ببین و بهنه که بستینه جبر فیها دو اصلا بگرک چه نبه مجد گو چه که اگر بستی چه بو معنای اوه يعني إسرائيل ولشكري خو وتبي إنجلترا وأمريكا وألمانيا جكي أوانا قش مغلوب ببن ومجبور ببن وش ترصى جاني خو وزاروك خو لشكري خو وإيدي بس طبعا بسكنن أقرب بس يا إيروغو ويتشي بسبه إن شاء الله معناه أبه يعني لو رجل خاني وان ناقده خارني وان ناقده لشكري وان ناقده 300,000 لشكري بله أولد بني شما محتاج أقرب بستينه غازلي محكوم دهن دردنه ليه ديسا مجبور بون ويسبه دي الهفكن ويسبه دس بيبك اف اگر بسي لفرصتشين يهودي اصلا وقت على سر پیمانه خو ناسكنن گو فرصته ببينن گو امكانو درفته ببين وهين بهتر قتل عامه خو بدومينن لامزانن گو قالكي كتن تنقاسيك مزن ده حربا بجياهيد حربا بريد كتن تنقاسيك مزن مجاهده فلسطيني هر رو پنجیش صده حبی انسان جوان دکشن و دها تانک و مکینه‌وانی زرخلی لشکری دفرین الهوای جبر ویکی مجبور بون ایدی عسکری وان نماویر خود تیخوی دران دکون خانیه خود خانیه دو دشیرن گوپید حسن وان خانیه نبصر وان دخرات کن مجاهد فلسطینی یک بیک دکوان رو ویدیو در دکوان یعنی وان ویدیونا ایدی تبی ویدیو کنوجی پارو کنه تبی پسپور حربی گشت بیشن افدی معناه هنی پر پروفسیونل پر خوشکار شکل اصلا وقت دوان د خلاف تنی راسن حتى حتى وان ايلمي خو دكشينا قمرايا قمرايا وان هشت دينه خفكي داتين البيش خمرايا وسيونستين كافني وتينا كشتن يعني او قرحت لو رد حماس خدي وي عردي خدي وي اخي يعني بباوريه كي يشدكي بزانبون يشدكي وادو داجي يهودي نافخد حقيقه نبرچاك تنين يعني قال تعالى كده بيجين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى نستعيذ بالله توان بهفدور زخم وقوة بقوة ليد بينا أما نقولوا دناف خد بأسهم بينهم شديد آجريوان دناف واند مجادلة بهفدور دناف خد پر شدة ليه یک دجمنك یک دحفك البريء الدم فتقو أو تكب شنا وينا داخل نجير هلا خلقي وان ديت جو اف اداره جوان چوقيسي احمق وچوقيسي وان دخن برگله حماسي وان ددن كشن زاركي وان ددن كشن نزيكا لغورغ اود بجن 250 300 حب اسيري وان
دناو غزه ده هنه درن ویدرا بمباران دکن جبونا گو بو اوه اسیراناج بین کشتن شو مجاهدی حماسی حتی انها اعلان کن ای اسلامی جهادشگی گو حتی انها بوام بمبای وی بمبارانه نیز شش حب اسیری و هاتن کشتن بله دیو باوی وانا جکی ده پرسن و دیو باوی وان انسانانه گو لور اسیرن جکی ج اداره وانه خو بهتر ج نتنیاهو قبیناوی حربه بهتر به حماسه و به بردف که حماسه باوریتینه گو او در دکوگش پر دقت لید نرن بالا خودین به حلا به وچ بیجی او د بیج بنا ون اسیره خود دم کشتن ها دتنلاده واش يسحبون يا أو إنساننا ذكر هذا بأيدي بس تأثيري ماذا تكشتن يعني هم جترسا جود غزة مغلوب من حربا بجيد مغلوب بإسرائيل ورديا مغلوب ونكارته كفيه هنا أف چندروي چلو بيجو ما هو نيفا كتيره نكاره ويباجر تكفنا باجر هنا الدورة أنجا خدوار دروته وهالروج كده تقن وآدو تاج كده هندريوان كده درجة كده يعني خلقي ويجي كي ايدي برادم لابزار كي خد خوازن ام ديو بعض خو اقرباي خو اسير بون ام وانا دو خوازن جبر مجبور بون محكوم بون جبر ويكي و اغربستي كي بدن شرط في اغربستي تشين شرط الحمد لله امريكا الدوري دي سياده الدوري دي موساد الدوري دي و تفي خاينه عرب اجد الدوري دي دي ساجكي الحمد لله شرط حماسه بكيماني او انا هاتن قبول كن او جي تشنه امي روجه 10-12 حب انسانه و بردن ده هم بری فينا دونه 5 حب روجه بردن 105 حب يعني مي بتمامي 5 حب يعني صاروا غير انسانيتي لشكري يعني طبعا لشكرا اوقع حماس في يعني درس انسانيت ري نشان دنيا بردن بيركي ما بردن يعني لشكري ماشي يعني اوجي سرفرازي بعزت حبسي ودانه يعني البت بردانا وانجي ارمانجش بو حماس او انا وين قدمات دو سياد ان شاء الله بين çünkü حماس ايرو لشكري اسرائيل جو اسير گرتن وانا برناده و پیشی قدم اول استا اول و پیرک وزارو کبرد همبری و ولج کی پیرک وزارو کی میبرن اما 5 حبی برن اون 105 حبی بردن اویا عزتک آدو دا لهمبر گومی برن روزه 10-12 حوا میبرن گرک بكيما جدوسد حتى 600 حب قميون وتري حوجيه او بنتي كان حتى غازه هر اساسيا جدونا فاناد تدغو سو 80 ياخذ هيش تنبه ده حب قميون ياخذ جريك حبن چاره ساعت جدها حتى ساعت ششا اصلا وقت حتى ياري وي استخبارات وي نفرن سر غازه شرطي خب تمامي قبول كن وقتا قلت لما دي اسرائيل جكيد نره او جكيد فانا يحيى سنوار بسركتي قزنج كري نتنياهو وقابيناخو مغلوب بونه او بخوج كيفنا قبول دكن بله يعني حماس في اجي دا قبول كرن شش ساعت ناو روجيده جبو استخبارات گره بالفرو و طيارين فراندن امي زوي نابري ده حاضريا خوب كن يعني او حماس شي تشيكي خوبه خوارني به تشتيكو احتياج بجبوان او يجخره تدبير خو بستينن يعني فان شاطرنا قش نشان دادن حقيقة إسرائيل ده حربا بشيده مغلوب بو پريشان بو وخلي تعالى هين مغلوب بك إن شاء الله فينا هانوي دريج بي نبي بشتي 4 روز إن شاء الله وانا ديار ببن هين بهتر أما عالم إسلام هناك وعالم غربي يجي هناك سر فينا سكن بيجرك فينا إيدي دريج بب يعني حرب تمامي لا بسكنه لورا إسرائيل که دربا خودی فهم کرد نکاره بحماسه نکاره تکیه لگور یاسای رژیم سیونیست مثلا که های پروتکولا هانیبالی دوین جیراده جبو قومی وان اویا جبو دولت وان او شخص دوین دولت دوید شرکی دا جبو کو چه سویل چه لشکر نکبن دسته دجمنيته او جيرو فلسطيني يا جي حزب الله لبنان غيركو لازم بتوام كوجي يعني جور بتوام بكوجي برا تبي وان لشكري حماسي بن اي جهاد اسلامي بن حزب الله بين كوشتن اي تجبر بين كوشتن صاغ نكفن دستيوان بيلوت اكيوان
ایدی آشکره ویا قبول کر او ایریشا هفته جوتمه کو حماس گرت سروان وان به دست خس سویلی وان بن لشکری وان بن اسیر وان گرت للوی در قتلیام هاتیه کرن پری خلقی و هنگ روزنامه گران جیویا دگو او حماس هات الوی در ایریشی سویلا کر لوی در قتلیام کروش تشتی اوا اویاش درکت راسته کو نراسته جور و هلیکوپترا ایریش کرنش خوب صدا وسایت نکر کو او دیمن هبه تف شوتی نبی نکاری سلاح و جبهانی بچوک حماس و لشکر خو اسلامی جهاد به سلاحی کو دابون ملی خو کتنوی در روکت یوان توپی وان تانکی وان تنبون وی در او خوی هیته هولی بکن ویاجی دا قبول کرن روی که ویاجی در کت راسته که سیفدین مثلا اگر بستی ونجی گوتنه خو کرم که مقدینن داویه مهنه که سر بویخوت بسکنن لورا مثلا بویخوت جی ایرو انکته که هات چکرن ترکیه کی پشتگیری و دستک ده بویخوته کی ناده او انسانی کش خورد بین ام خودی مافو و پاراستنا مافی گلا و حق انسان شخوره مکری عادت او ایرو ریوان در کت میدانه کرم که بله اگر بسیار گو ایرو سبویته که یعنی به دست پی بکه شو اسرائیل وقتی گو سیونیست کتنا غزه یعنی خبر که ها گوتن گو کتناوی غزه بدسته ویا اما در کتناو تقدیر الهیه و بدسته خماسیه یعنی به ازنا خماسی اونها کردن در کفن راسیه و اگر یعنی اگر بسیار گو صبت و دست پی بکه یک جیجی که یعنی سیونیست جبو خاطره گو جفدیبونا دنیای را تید نتانیاهو علیه اللعنه گو چه گو امیدی هوت سکنن یعنی بر کس بحثا اگربستی کس بحثا حتی یکی خماسی ها به امنا سکنن حتی افجی گوت وقتی هنگانا گو دیاربکر و لباطمانی و اف گستری چه بون گو حش خماسید کیجی مشحولی راکن یعنی امیج و حکومت خاین را بیجن سر ملت مسلمان او کسی گو جبو خماسی در کویسکا که امی واجی کشحولی راکن والقاسی یعنی به ادبی کر جبرلو اب اگربستی یعنی جبو خاطر گو نتانیاه و تانگی خونی و عسکری خونی خستنوی دی جبو گو بکشنی اگربستی کر یعنی سبب جیجی اوه جبو خاطری گو خو خلاص کن عسکری چی لورا لشکر نجی ایوانا که مالباتی خورا دشیاند دگریان دگو ام نزانش کده دربته ما ام جندروی تانگان نکان در کفن یعنی دربته ما ام تین کشتن حوالی ملجمه تین کشتن امان زن چه تین کشتن ام نمزه ام حرکتم گو ام بشکلی که گو ام احتیاجی خوب بینن ام نکان حرکت بکن جبر رو اف جی او جوابو یادی که یعنی اف اگر بسیه هنر که براستی نتانیاهو توییت کاوید و توییتاوی نجی که بنرن اگر گو خویاب که پیرک که سیونیست راشتی زارو که و دملیوی دجی ام اون alti سلاح که سیونیست هایا نتانیاهو افتیتا نتانیاهو یا گوتیا پیرکه مجبور خو محافظه بکن زارو که خوش خورد کنه محافظ میجیل بنوی اسکر مگو دمکی خما زارو که نکشه تدکشه یعنی جبو خاطره گو یعنی اف سیونیست ج اف تبکیه گول دنیای هاد دان بروا زارو که wana یعنی حقیقتا وی ساعتی پیف گود بردوام کربانا ایجاد وی سردهات بانا لورا ملت خوکشاند حساب حکومت خودکشین حساب نوا امریکا دایی اویه یادیشی یعنی نتیجه دوینت اف اگربسیانا که
yani Hamas divê derê de îro tiştê got Netanyahu û hikûmeta Netanyahu digot çi digot heta got em ew qayîkê behrê got xelkê Gazê ji xurtwa de şoxilên ew însanê masiya digirtin masî van heta bi wana jî şikandin bertaraf kirin lîmanê wa yani wa digot çi digot me Gazê xelkê Gazê ê aliyê başûr bi ser Misrê de wa jî kê wê de dehv din bihin bin Gazê da qurpên ama keta nav hewkarî bû derkevê eva girbestî ji mecbûrî kir Vîdeoya ku me behs kir ya nû anha li ser ekranê ye ev ya saetekî berê leşkerên Hamasê Tuğaya Qessam parvekirin di nav kolanê Gazeyê de çitînin serê tankê Siyonîsta nêzî 3 deqeye yani her çend saniye carekî operasyonekî ye niha me jî taqîb kir ev divê şerê ha de tiştekî jî dixwazim bêrim ziman mesela Müslümanê got li Lubnanê bi şeklekî alî wat dikin ê got ji Yemenê bi şeklekî alî wat dikin ê got yani li ser vê sosyal medyayê em dimezin îro Şiî Sunî meselesî ez tere bêjim ew biratiya Musulman got xelkê Musulman diger bêyî serokiya got milat bi ser hevdû de tê Musulman ji aliyê siyasî ji aliyê mezhebî jî kê nêzîkî hevdû ew biratî çê dibe hinek dixwazin vê jî kê maqasê lêxin em vê najî em hişyar bin hat rojevê çima Hizbullah lê naxe çima filan dewlet awa dike ew ya van roja sekinî lewra yani dewleta Tirkiyeyê jî em jê dixwazin ku li Siyonîsta xe em jî Îranê jî dixwazin ku lê xe yani ji destê kîvê lê xe belê ew jî li gora xwe hinek şerta didin pêşxwe divên em nikarin li gor me yani wekî ku birêz Zekeriya Picolu behs kir ku em li serî bûna em çi van neserê wan veya em zanin lê belê îro ew minaxşê ku ser medya civakî da hinek kesên ku dixwazin wiha agrê fitnê geş bikin ewana jî piştî ku bersiva xwe cewaba xwe standin ew jî hinekî sekinin yani îro roja mezheba û roja filan dewletê û ew ê nîne îro dewleta Siyonîst ya jî çeteya Siyonîst berê xwe daye alema İslamê û çi tê pêş wê li hevdû rast dike û diçe sivê ro ew ê bi Gazê nesekine ew ê bi şeriya Rojava nesekine ew ê bi Lubnanê bi Yemenê nesekine yani ji ber wê dijmin yek e û aşkere ye yani vigan hinek ciya da gavê ku dijmin ne aşkere be mervê wê derbisekine hinekî tereddüt bike lê vira dijmin aşkere ye yani ev jî bereketa Qudsê ya bi rastî Xwedayê teala Qur'ana Kerîm de gotiya gotî ve barek ne hewle yani Quds ma mübarek yani Quds wextê got dema Selaheddîn Eyyûbî de jî dema Hezretî Ömer pay wê najî kire kengî got Kudüs ketiya xwelê Müslüman bûna yek yani Kurd Türk Arab ew ferq çê nebûye berî niha jî dema got îşî di xwelê de bû yani wextê got seçimek çê dibû durûmek çê dibû veya li cîkî hereketeke İslamî weka Afganistanê got azadiya xwe li hember Amerîka yani pay ketin dîsa hinek derketin sosyal medyayê got çû got ev İslamî Amerîka li hevdû hatine hewesayî yan jî kê seçim işte siyaset harama filan tiştê wilo wextê hûda parketa xwelê em dimeyîzên demeke got Müslüman cîkî got labit li ser sosyal medyayê hinek fitne jî zîvire em dixwazîne Müslüman divê değişmekî şiyar bin yani şiyar bin pêş 6 deqê me heye temaşanên hêja em careke din dubare bikin ev vîdeoyê ku temaşe dikin ser ekranan saetekî berê Tuğayê Qessamê Qessam Tuğaylar û em dibêjin şaxê leşkerî Hemasê demam dibêjin Hamas hareketeke siyasî ye û îdara Gazê û destê wê de ye hikûmetekî ye
توغای قسامی جی شاخوی لشکریه ویدیوی کو لهمبر تانک سیونیستا ایرو اپراسیون کری اویا ساعت کی بری پارو کرن سرمدیا جواکی ده اون لی تماشا دکن مثلا بوی خود چند کلمه خوازم تقیید هر میوانه که مثلا 4 دقیقه خبر بدن از وی پیشی بیجم و از دورا گوتنی بدم و نسر مثلا بوی خود آنکته که ایرو هات پارو کرن به مدیای ره از وی بحثاوی بکم قسمه که جواره مستخ حقیق حلال بکن فیرمایی که ج انسان د پرسه ون مثلا بوی خود چوا دبینن بچند کسی را هاتیه خبردان 1507 کس اف کس چی 18 سالی و 30 سالی نه یعنی دناو وان هر دو عمرادانه 6 و 18 وی مهه بوان را هاتیه خبردان ون تشتێک ئەمزانن پشتگیری و دەستێکێ ددن ئیسرائیل یا ژی ڕاستە ڕاست مامولێ ئیسرائیلن ون vêya boy xwe dikin nakin û çixa vêya boy xwe dikin yek divên em ji xwe re divên em kemalîstin bi tenê ji sedî 25 divên em boy xwe dikin sedî 75 ewa boy xwe tê wan re tune wê hişyariyê wê em bêjin qarşî ewqa qetîama siyonîsta yanî ned umûra wan de ye sedî tenê 25 in ê ku ji xwe re divên em lîberalin ê ku ji xwe re divên em sosyalîstin qismekî divên em demokratin û ê ulusalcî ji xwe re dibêjin evana jî sedî çilin sedî çil 35 dibin ya çilî de ne bi tenê evana ewqa boykotê em dikin divê ê ku ji xwe re divên em îslamcî ne ê ku Müslümanê ku li ser İslamê jî hişyarin ser derdê Müslümana jî hişyarin yani em ji êdinê re jî nabêjin haşa kafir em hedekî wisa xuda nabînin lêbelê ji xwe îslamcî yani ev jî tabîreke Tirkiye tê Müslümanê bi şuur belê Müslümanê bi şuur em jî bi xwe nabêjin îslamcî yani em ji xwe re nabînin em dîndarin em gorîk destê me tê em dînê xwe heyata xwe de tetbîq dikin ew jî sedî 94 mesela boykotê yani ekserê wan ser boykotê sekine sedî 91 ku ji xwe re dibêjin em muhafazekarin ew jî divên em ser boykotê hişyarin em muhafazekar jî ew jî îro bi Ak Partî hinekî belkî têne nas kirin wiha ser mesela boykotê kek seyfedîn çend dexe hûn kerem kin xeber bidin ji xwe ewl mesela boykotê em ev hêvî dikir got dewlet bi xwe boykoteke dêne ser malê siyonîstan ev ya şert ev nake yani ez însanekî wetandaş heq û hiqûqê min heye goz vê bêjim ez bixwazim jî lewra meeskeriya xwe kiriye ez rayê xwe didim û ez însankî vergiya xwe jî din vê dewletê de ev heqê min e malesef ev nakê me nedît û hêjî hêvî dikin got bibe lewra siyonîsta bi xwe boykot danî ser malê li Tirkî çê dibin boykot danî heta yani însanê xwe jî kişandin ji vê derê hinek kurumê fermî boykot dikin wek mesela bêjin perwerdehiyê hinek afîşan parve kirin em boykot dikin lêbelê ji alîkî de tê boykot kirin ji alîkî de TRT de reklamê wan yani tişta têne kirin yani îro mesela ew fîrma Pumayê got yani ji siyonîsta re tişoxile îro ev quluba sporya Galatasarayê mesela 25 milyon dolar bir şekilde anlaşma kir. Yani got çekê sporê ji wan bikirin. Yani ev heqaretek bu aslında gerek ev jî yek bû. Yek şey me got dewlet gerek vê nakê ew kiribana. Çünkü siyonîsta jî li hember dewletê danî. Ya diduwa Rahma Xwedê bê Alî Azad bi goîş dibêje dibe yani harb bi harbê nayê winda kirin. Harb kengî tê winda kirin wextê got te xweşiban dijminê xwe.
این وقتی که تجلی سیونیست الخو کردن تا خوارنا سیونیست خوارتو که سیونیست اشتغلی افاتو دوری حضرت بو سیونیست یعنی تماشاوانه مجبور خسروینا میزنن یعنی وقتی که ام خوشبهند برابون و رونشنو خوارنو و خوارنا خو و بچکو اوی خو تخوشبهند که ام جیبون جانا امنا یعنی معنوی تجوار شرط بو یا کوا تاون تاکر او کسی گفت به ام مثلا سوسیالیست دموکرات یعنی جشته ما في مروات خوازن وسائر ودنا مدى حتى انها بلكي يعني او صافي سيونيست او اوروبا ددان بلكي اوروبا شخور كربون قبله حتى يعني يك كماليستا مشهور هي دبي چانقيا كعب عرب نولسن چانقيا بزيتر يعني اب كسي گو في شكل تفكرن ابجي كي يعني ام نورمال بينن گو مالي سيونيست استعمال كن لورا فكر الراماني وابواره هنا يعني اجا ام به هي تخوازن چقا يعني کسی گل ما گهدارید که و کسی گو خودی خو وجدان و کسی گو انسانیت هی پر هيا لهمبر و ظلم و کفر و قتل و قتلا قرا زاروکا پیرکا اختیارا اب قوم کو خدای تعالی قرآن ده يعني سنه و داود عليه السلام يعني ملعون هاتان لعنتان جو حفظا خجاب كي ومالي وانا استعمال لك لورا حرامي جيتها بله عالمي ما بيعش خد فيجن كلام كن براسي انكتا بالكيشي حقيقة جو كمالش سد 25 boykot کربن اوج که gerek istedi set boykot hana istedi 25 boykot کردن معنی جونا گودناف خلق مسلمان دنه هنا پرچاک وجدان بوان رمایی اجبر به که کوی وجدانه خود هداری کردن و 25 boykot کار آنین چی کردن وقتا گفتم فکر و هشی کمالی سابنر شویه چیلی که سیونیستانه اجبر به که بهدور و حرکت بکن و نه خریبه باشه و که وایش سری 25 boykot کردن معنی جونا گودناف مسلمان دنه جوان بن تأثير دبن دور دبن الليبرال وسوسياليست سدي تشلن وافاني دنيجيكي ولوسالجي افانا جيكي هم جبونا قدنا في خلقي مسلمان دنه يعني نوك سركي خو ذهنيات افن حقيقه الليبراليزم شيء خشك نزانن يعني جو كولاتيا سيونيزمي ديمقراطيكي بيكزي جبونا قول فكره قول لسرن ويخشك ناس نكرنه بنگهی ناس نکرنه سرکی خو و پارتی خو تعقیب دکن اجبر به که سری شسلیوان boykot نه آنیجی لورا اوش سری چلجی که آنیجی جوانا گود نات خلق مسلمانان وی شکلی مرکار بیاج کی شروع بودی اما محافظه کار اوجی که سرکی خو نرن يعني هر پارتی لسرکی خو نر سرکی وان چبکی زیاده تر بسر میلاوام بسر ودنه ایرو مگو مثلا اگرم محافظه کارا محافظه کارا اردوغان و باحچلی بگیرن وانا مینا کولر بگیرن تعقیب کاری وان یعنی شوپینری وان الوان دنرن اوانا ایرو گو بحثا غاز مظلومتی دکن و بحثا ظلمات سیونیست دکن اوجی که دوی اری دمه کی وینا راسه ربر وی کیجی تلویزیونو انجی که بحثا و boykot دکن حقیقتا سدی نوتیه رقمک باش boykot دکن مالوان آوا خودت آوان هین شیار تربکن مسلمان که سدی نوتچا veya tabii nar hazar insan bidati kirin berin kar ser teşmili ser Müslüman bir şuur خودی şuur gışabı ki le elhamdülillah sınav vajdanı inşallah veya hin bektir bidume inşallah evki hem bir şuur dikin zam gomali İsrail de bombak de gullar و در البداية نكبه وسبعي شوي فكر في درانه بيما باشي جنبنا بيجن كماليست ليبرال أو سوسياليست وديمقراط وتواره جنبنا بيجن باش بزان يمكن سيونيست ندوستي وانجيكي هكذا شو فكرة هو كفدوجي كيبن جيانا هو كفدوجي كيبن جلو خوارن وبرجي هو كفدوجي كيبن والوقوان بفكر نجيكي أو أنا أصلا وقت أجورنا بندوست سبعي جو حماس وفلسطين İslami cihat halas bu esrabin ve İran çağat kuzarikan çağat koy sebe vajı ki aynı viçik gibi kuçu dijmine xodusu xoşik nas bugün havaya bas
مالا بابا که نورتین کوسری سفتین آرمانسر شغراتم خدای خیر و مزم که خودی جوجی رازی من آوجی آبا تماشاوان نیجا سبه ساعت دهادا و دنابینا رژما سیونیست و حماسه ده آگربستی که یاجی برخودانا فلسطین ام دوی مهم بیام دوین حماس لی بله جهاد اسلامی جی تابعی و آگربستیه پیواجوی که نوی دست پی بکه پیش روش اویش نشانی مبده میسر انشالله دیسا خبر بدن حتی حوتیه کدن ببینن خیر و خوشی دعمانتی خدا بن